Шул блокны башлап җибәрик, каршы алыгыз беренче команданы. Bu filmde bizim komandalar birden bir Kafkaz yigiti. Bu kaydı bular. Kotar bitti, kotar. Aha. Şimdi kotar ekensin. Kafkazlar bile yemsiz değil mi? Yara devam ettik. Bu Rinur. Ул безнең командага татар телен өйрәнергә килгән. Егетләр, мин уже өйрәттем. Барыбер. Абый, әби, бәрәңге, арышыңны урыйм. Әйдә сал. Малай, түшті президент вағара. Яра, дуслар, ұзақ танышып тұрмай. Инсаф, Раил, әйдәгіз башлаймыз! Ауыл ғаиләсендә булган хәл. Әни, мин иренә. Я Аллах, рәхмәт сиңа. Күптән көтелгән хәбәр. Я әйт, исеме кем? Рауил. Рауил? Нинди Рауил? Теге түбән иш Рауилме? Ул бит ишәк тарта сүгере. Менә президент Юлай Юлай, бай, күптән түгелрәк иш алып чыкты. Шуңа бирәм сине. Әйдә. Ашта булган казус. Аренага шақырамыз. Дискотека була. Көтәбез. Сәлем апа! Сәлем Казан! Сезнең алдыгызда Башкортстан Республикасынан Дөнья камырлары КВН командасы. Юк, егетләр. Мин бүген монда уйнамыйм. Нәрсә булды? Нисек инде нәрсә булды? Без, башкортлар, Акбар сәхнәсендә уйнарга тиешбез. Алар нәрсә? Салават Юлаев аренасын төзеп куя алмадымы? Тынычлан, без Казанда әйткәндә. Без Казанга килгәндә бер нәрсә сиздек. Сезнең юлларыгыз буенда шул хәтле күп камералар тора. Безнең хатта ЕГЭ вакытында ул хәтле камера тормый. Әйе, шул хәтле күп фото төшерделәр. Минең Инстаграмда ул хәтле фотолар юк. Син кемне алдаттың? Синең хатта Инстаграмыңда юк. Ә хәзер Башкортстан юлы. Я амурда. Йылды башлайды. Я амурлары. Автобуста булган хәл. Киләсе тукталыш Кремльдә. Егетләр, картинаны бирен, мин тукталыш бит. Башкорт пикаперы. Матуркай, сәлам. Сәлам. Бүген кичкәне нишлисең? Бер нәмәне булгас, әйдәмия, пешән ташыш әле. Дөнья амурлары. Киләһе миниатюра гашыктар өчен. Эй, кайда? Тәрәне китер. Сиркәү итеп бүтергә. Башкорт авылында бит экстрасенс тапшыруына кастинг.
acım. Ayak yürüsün, güzel görsün, kollar tutsun de. O ana o yakta kara kış diyeceğim, kara kış şundi kara. Abi, ulan karaman, o da bitişimi. No, alaysa kişi ana o maşinada yatar, ana o şistyorkada. Hayrat bildiği. Nisi kindi koyan bildiniz. Bizning avulda birgina maşina Ferit sırf işlep yatanında. Selamat Bas. Selam selam. Biz bu şehrinden geldik. Selam Kazan, selam barşanızga. Milogramın komandanın ilk siz benim başkana sahneye çıktınız. Benim komandanın lideri, benim muşik. Silve, sil şüprek. Yorar indi hatın. Korkandınız kılınma beni. Sizin karşınızda bu arayandan kilgen Şükrü'ye komandası. Esinliğe bırakmışsın. Yorar indi hatımız kılınma beni kalmadığında. Gitti. Kabarınca. Birinci belde kinotiyatr açıldı. Kinotiyatırda olgan hal. Beşte kinoteatrına rahmetliyiz. Sen misiniz? Sen misiniz? Korakzara, neyse o Bişli kinotiyatırı. Beşte kinoteatrında bitke su şeşri, jil ise Sülkü teatrındaki. Beyesin işe sun. 200 ile. Eğlenisini Buşka avluda traktörle yürüten. Bana şunu. Garada kibitinde bulan hal. Sen misiniz? Sen misiniz? Sizde Sitmoy televizyon var mı? Var, siz kendi dikilirsin. Bana yaşının bilgisayarı. Yarar. Sen misiniz? Tatar Ригасы. Ну вот, собственно, и все, что мы знаем на татарском языке. Ну, вы, наверное, спросите, почему наша команда разговаривает на русском языке в татарской лиге. Ну, ответ в том, что мы приехали с Алексеевского. Ну, это недвусмысленно дает понять, что с татарами там проблемы. Иначе бы он назывался Мансуровская, ну или хотя бы Артуровская. Вы не подумайте, не первый раз стоим на сцене. Да, у нас в Алексеевске тоже есть сцена. Ну как сцена? Фундамент от недостроенного РДК, мы там выступаем. Ay, kıynamağız beni o bir de çapa. Min işi, işlemedim. O sağlık da çapa. Kırdı bası. Ay yükley ve siteşliyim. Я забыл вам представить, это наша учительница татарского языка. И она придумала нам миниатюру. Кто хочет объявить миниатюру? Я! Итак, представьте, урок татарского в Алексеевском аграрном колледже. Balalar, eydegiz biri bilişkine yazıyız. Степанов. Зотов. Я? Дудкин. Михайлова. Тухватуллин. Тухватуллин, мен сегодня читал проекты. Дәресте телефонны сүнді. Ну, как видите, с юмором у нас так же, как и с татарским. Команда КВН «Пилигрим» Алексеевского. Спасибо! Yıl. Aysu, Sütçokka, Çiçakka. Malades. Gittik. Başlarız. Sahnede basıp dura bugün.
лекцияңызды башлайбыз. Xayrli kech, qadrli tomoshachilar. Hozir ko'z oldingizga keltiramiz. Misha xirurg. O, nechaga? Спокойной ночи, малыши тапшыруының алып баручысы Николай Валуев екенін білгеч. Әней, позиционда хайван. Хәзер көз алдыңызға келтіріңіз. Мишель Садақа тарата. Миңа қойы? İçericiz kadirli dostlar, biz sizde Moskva şehrinden geldik. Biz eline bağımında, çay yurtunda, çeçenli çaylıktan çay içtik, çibret bilen. Yok, siz şundan da Moskva tatarları şulay söyleşet деп ойлайсыз, да? Алай түгел. Biz saf tatar dilinde söyleşemiz. Biz просто поехали! Аңлағаныңызша, біз енді біріміз де Мәскеуде туып өспедік. Қайшандар бізді әти-әнилер бірінші тапқыр Мәскеуге ұзатып жіберділер. Sen bələngini şu kadar көп tuturğansın, akşa. Oğlum, mən kiyip koy, işine 3752 so'm 82 tiyin tigib qo'ydim. Bir oyga jillarga tegish. Vokzalda Пирожки, бәрәңгі пирожки, иттен пирожки. Қыздырай. Мәскеу подземкасында. Yok брат, давай татарша ойнали. Туған яқынымды сағындым. Мужик, я не понимаю, что ты. Ага. Білмейм. Ата! Гүллер
Әтияни танышыгыз бу Илдар. Без аның белән өйләнешергә җыенабыз. Ey, татар жігіті екеніз. Исәнмесіз? Evet,